Kalong renyeng ka ba ma PPI Kalong ka ba janai Rangkat kas neng ka krau Ko pahadu dangi ken rau Pilen na dia na marjongi Kisha pitom pi prat lenti Sya ko pangin syam shuya pi Kalong renyeng ka ba ma PPI Kalong ka ba janai Rangkat kas neng ka krau Ko pahadu dangi ken rau Pilen na dia na marjongi Kisha pitom pi prat lenti Sya ko pangin syam shuya pi Hapo man sim jong ngayay bujing ken mau ya kitin sneng jong pi pabayan nga ken ko shakilan ti ba pi kaya nga ya jingit kun jong pi nganom dia tador pi shayaw slap kasngi pim tip ya kamiet kayong pan pendap yang ngikikon pi minot pi treshitom pi kit kijing nga babon bangin nim sung mangi kikon amar jongi pi kloy banay ti Pila pejngai nangi kopa Ngis ngau penun ngisi parau Kerku kerdo mapi kopa Yaki bahayen yaki kur kika Ngiru ngibu jing dua yapi Syaka jing sung bapin lenti Kentien bapi kren por bangi don rengkat Aikan nang plie kala Kalong renyeng ka ba ma PPI Kalong ka ba janai Rengkat kas neng ka krau Ko pahadu dangi ken rau Pilen la dia na marjongi Kisya pitom pi prat lenti Sya ko pangin syam shuya pi Kalong renyeng ka ba ma PPI Kalong ka ba janai Rengkat kas neng ka krau Ko pahadu dangi ken rau Pilen la dia na marjongi Kisya pitom pi prat lenti Sya ko pangin syam shuya pi Ngiyon kot kinya ka madupat ki persa Ko barmin ki yatem bapi day mapipa Ngisa hajing lengo nangi bapi jngai no Satang ki jing keli kaju banay ngin yo Uman nangi bakim parkyang Bat kadonun badang sakliang Marway klem mapi bangaso kenja Ki jing babun bangahaban sya Kupa nangi bapila jaino Pidon nanta shalan det kilo Nangker kuma piangi bangin bagin kalanti Tangki jingken mawit pa ya pi Kalong renyeng ka ba ma PPI Kalong ka ba janai Rangkat kas neng ka krau Ko pahadu dangi ken rau Pilen la dia na marjongi Kisya pitom pi prat lenti Sya ko pangin syam shuya pi Kalong renyeng ka ba ma PPI Kalong ka ba janai Rangkat kas neng ka krau Ko pahadu dangi ken rau Pilen la dia na marjongi Kisya pitom pi prat lenti Sya ko pangin syam shuya pi This is a message to everyone out there. Value your parents. You don't know what they are going through. Let us not forget that this is also the first time on earth. Let us show kindness and love towards our parents.